Uyu munsi twagiye gusura abaturage ba Mikenge bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahatuye. Mu minsi ishize bagabweho ibitero byasenye inkambi bari batuyemo, baza kongera mu Minembwe. Mwibuka neza metere ni naho twaganiriye. Uyu munsi bakaba bari mu Mikenge, twumva ko ari ngombwa kuza kubasura tubaganirize, tubabaze ko ubuzima bumeze cyangwa se uko akarere kifashe. Hanyuma metere tugwaye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane umunyamakuru. Nitwa Metre Maniragaba Zashoni. Ndi umuturage wo mu Mikenge. Ndi umudirekiteri w'amashuri ya Complexe Scolaire Mama Shuja. Urakoze cyane. Hanyuma metere, akarere kameze gute ka Mikenge muri rusange ku muntu wifuza kumenya uko kaba kifashe? Akarere ka Mikenge muri rusange kameze neza. Kuva dutewe abantu baratewe, ariko twigwaneho irazirarwana, bibasha kwirukana ibitero zari biko bigabwa kuri Mikenge. Nubwo abaturage bari baratashe basubira mu Minembwe ariyo bahungiye, ariko nanone bongeye kugaruka. Kandi iyo ubibona ubona twirwaneho ifite imbaraga, amapozisiyo yose acunze Mikenge, urabona neza ko uko biri kose twirwaneho izagerageza gucungira abaturage umutekano nta kibazo kiriho. Urakoze cyane. Reka nanone tuganire nyuma ya bitero byagabwe hano mu mwaka, ese n'uyu mwaka cyangwa n'umwaka ushize? Ibitero byagabwe hano urumva byatangiye ku minsi 23 y'uyu mwaka, nanone birakomeza ku minsi 3 y'ukwezi kwa gatatu. Niwo munsi nkambi shane nawo munsi nkambi senyuka, abaturage barahunga baje mu Minembwe. Bamwe mu mpunzi barapfuye, hafi umupasiteri witwa Kayani yapfanye n'abandi bana batwirwanaho barimo barwana hano mu Mikenge, barimo n'abandi bana bavuye mu Minembwe. Ibitero birakomeza, ariko nanone ibitero zakomeje kugabwa kuri Mikenge. Twirwanaho yagaragaje kugaragaza bravure n'ubutwari bukomeye, babasha kubisubiza inyuma. N'ubu niyo ubona uko bimeze nuko bihagaze, nikaho imbaraga z'amazi zimaze gucika, nta mazi ishobora gusubira gufata mu Mikenge. Yego, reka kubaze kino kibazo. Nyuma y'ibyo bitero byagabwe hano, makuru ahari nuko mwasenyewe, mugatwikirwa, ndetse mukanyagwa n'ibyanyu. Umuntu wese yaba yibaza impamvu ki mwakeneye kandi kugaruka. Ese niki mwaba mwizeye cyane kugira ngo umusore mugaruke? Mbonda hari impamvu zitatu. Ndahera ku ya mbere. Urabona umunyamurenge nk'uko wabivuze, dutakaje Mikenge tuba dutakaje ho plateau, kuko Mikenge ni ihuriro ry'abantu bava mu Minembwe baje muco hagati muri Bijombo. Abaturage batari muri Mikenge ni ukuvuga ngo na Minembwe nta ibihari. Kimwe mu mpamvu zatumye dutekereza kugaruka mu Mikenge, twigwaneho imaze kuhaza. Ntabwo buriya barwanira imisozi, barwanira kugira ngo abaturage babe mu gihugu, kugira ngo abasirikare bagire imbaraga zo kuguma mu Mikenge. Twatekereje kuko nitugaruka zaba ari inkunga ikomeye tuzoba tubateye, kandi bitume n'iyo nzira ikomeza kubaho, abantu bo mu Minembwe babeho, abantu bo mu Mikenge babeho, obezwe uvoir meme nabo muco hagati bazabashe kubaho. Kuko iyo ureba Mikenge niyo bifurcation, ni rencontre y'abanyamurenge, niho duhurira. Donc umanutse inzira ziva Rurenge niyo ziva, inzira ziva kwa Murima niyo ziva, ndetse umwanzi yafashe Mikenge gufata Minembwe biroroshe, kuko deja abanzi nabo bahurira muri Mikenge. Cyo gituma ubona banahashora n'ibitero n'imbaraga nishi, nuko ari ahantu strategique. Cyo gituma twatekereje kuhagaruka, nubwo nyine bigoye ariko nyine twaragarutse. Abaturage bamaze kugaruka baba bangana gute? Abaturage bamaze kugaruka ni kingo hafi 80 nizo zimaze kugera hano. Yego, urakoze. Ese uko umwanzi n'ubundi ahari, umunsi n'umunsi agaba ibitero, mubona noneho ko guhunga Mikenge bitasubira kandi kubaho? Biragoye kuvuga ngo tuve muri Mikenge ni ikintu bidashoboka, kuko imbaraga ubona zatwirwaneho zihari n'amapozisiyo yabo uko bagiye bayashira muri Mikenge. Biragaragara neza ko twirwaneho ifite imbaraga zitotuma kandi isubira kuva mu Mikenge. Nta gitero gishobora gutera Mikenge ngo iveho, ahubwo Rwanda kugeza ku hanyuma, ariko kuhaviho ntibishoboka. Yego, urakoze. Reka rero tuje ku buzima bw'abanyeshuri, kuko ari wo mukingi buri gihe ubamo. Turabizi kuko ikintu kijanye na education wagishoyemo imbaraga n'ubuzima bwawe bushiraho. Ese ishuri ry'abana rimeze gute? Abana barahari, abamaze kuboneka baba bangana gute? Urumva twaje tumaze ibyumweru 2 dutangiye, tumaze kugera hano twasanze hakira amafamiye makeya, twatangizanyije abana bake, abana hafi 20-25.
none ubu ko turanaje hafi mu bana 100. Ni ukuvuga ngo kuva tugeze hano ababyeyi bakomeje kuza kandi n'abana bakomeza kugana ishuri kuko bari bamaze kubona importance iri mu kazi k'ishuri. Gusa nyine hari ibibazo bigenda bigaragara mu buryo bw'abana, abenshi bahishije amazu yabo, amahuzu y'amayiniforume yabo yarahiye, amakayi bari basanzwe bigiramo yarahiye kandi yarimo amarezime. Urumva bizagenda bitugora uburyo bwo kwevariwa abana no kubakoresha ibizame, donc kubera kuko nta manote de reference baba bafite. Kandi nyine urumva deja abana bahishije ibintu byinshi, abatagira imyenda, abatagira ibisaswa. Urumva deja dikote y'ababyeyi babo, ubuzima nyine urabona bugoye, barasa naho bari mu buzima bugoye ariko nyine nta kundi. Ariko mu buryo bwo gukunda harimo gukunda kwinshi. N'uyu munsi turimo tuganira hari abana benshi bakomeje kuva mu Minembwe baza bagana ishuri, byanatumye tureporta examen. C'était prévu ko tuzayikora uyu munsi wa 4, twayireporte pour l'autre semaine kugira ngo turebe kuko bari abandi bakiri mu Minembwe bakomeje kuza nabo bazazi kugira ngo babashe gukora ibizame cyo kimwe n'abandi, turebe ko twakora rattrapage au besoin, kubera kuko twatakaje iriya minsi twari twahungiye mu Minembwe. Ndatekereza ko twageza le 5 y'ukwezi k'umunani abana bakaya biga kugira ngo tuzabashe kurangiza programme, abana bahave bafite capacité kuko turakora turema kandi uko ruhaye yikorera arakora nyine ikintu agikora neza. Hanyuma ese kuki aya masomo mutayafungiye mu Minembwe ko mwese ariyo nzira mwari mwerekeje, ariyo mwari muri ari abarimu ari abana funzi, kuki mutafungiye mu Mikenge? Hari impamvu nka 3 zatumaga tudafungurira mu Minembwe. Impamvu ya mbere, abaturage bavuye mu Mikenge duhungira mu Minembwe babaye disperse mu mihana myinshi. Nta kumwana yoba ku Kabingo undi ari mu Karingi ngo uzabahurize hamwe ubigishirize mu Minembwe, biragoye. Iyo ni impamvu ya mbere. Urumva dispersion, abanyamurenge umuntu yagiye agenda ku nshuti ye kugira ngo abo bana ubahuze ubigishirize mu kigo kimwe byari bigoye. Kandi no kubona ishuri ubwaryo twari kwigiramo mu Minembwe ntago byari byoroshe kuko amashuri yo mu Minembwe nayo ko barigiramo. Kugira rero ngo tubone ishuri mu Minembwe, donc pour les 2 mois yari isigaye kugira ngo turangize ama programme y'umwaka byari byoroshe. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri yatumye tutigira mu Minembwe, yega kwigira mu Minembwe ntako twari kwigira mu Minembwe kuko abaturage b'amafamiye amwe yacu yo mu Mikenge yaramaze kugaruka mu Mikenge. Kugira ngo tubabandone pour l'intérêt y'abari mu Minembwe, tuba dusa n'abataye akarere, tuba dukoze lâcheté. Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, abasirikari nanone bari bafashe mu Mikenge kugira ngo bafate Mikenge, nitumara twebwe abaturage twongere tuyivemo tuje gukura force abari mu Minembwe, tuba dusa n'abahaye bihonya. Politike no kugazura, kandi kugazura no kwigihugu cyose kibabwamwo, itongwe naryo rikababwamwo. Kugira rero ngo tugarura amashuri mu Mikenge, twifuzaga ko abaturage bagaruka mu Mikenge, igihugu cyacu cyitongwe kigasura kandi kikongera kikabaho. Minembwe sa Mibunda ntayo biriho. Kuko deja Mibunda yakaguri igomba kubakwa kandi igomba kubakwa n'abandi, ntagomba kubakwa n'abandi batari abaresortissants mu Mibunda, igomba kubakwa natwe kuko nitwe tuhava. Twatinya riske ngo tubabandana abana tubate kuri tere kandi ari twe bahaye barwanira, kandi tubona n'imbaraga zabo zishobora kuducungira umutekano, ziri mu mpamvu zatumye dutekereza kongera kugarura ishuri hano. Urakoze cyane. Hanyuma abaturage b'ubwoko bundi bw'Ababembe n'Abapfurero mwari muturanye aha, ese kugeza kuri ubu babona kuko kubana nta mpamvu, cyangwa se babona kuko kuzagaruka muri Mikenge n'ubundi ari za mbaraga zabo, cyangwa haba hari ikizere kuko mushobora kubana? Mbo biragoye kugusubiza icyo kibazo kuko sindi kumwe nabo, ariko mu bitekerezo byanje uko ntekereza, ndatekereza ko byari ngombwa kuko twongera tukabana nabo kuko nta bwoko bumwe buzoba mu gihugu. Donc imbaraga zacu nibo kandi nabo imbaraga zabo nitwe, tutari kumwe urumva amajambere bizotugora kugira ngo tuyagereho. Icyifuzo canje byari byiza ko tubaganiriza abafite inshuti zabo mu Bapfurero, bakabaganiriza bakabereka kumenya gusoma ibihe, kuko ibihaho biha bigana. Ntabwo kuriya batoye intwara ngo baturwanye batwice. Politike ntabwo ari hayija, ubu politike yafashe indi ampleur. Urabona afise samoko yose yagiye yijamo, bakabira nabo ko baravyo bari baragiye ko baragaruka kugira ngo bakureho ubutegetsi bw'ivangura, ubutegetsi bw'igitugu, bakamenya gusoma ibyo bihe bakongera bakagaruka tukabana. Nyine twari dusanzwe tukabana kuko twari tubanye mbere yuko intambara zitangira ava 2017, kuko ava 2017 hariho convivialité kandi twari tubanye neza n'Abapfurero n'Ababembe. Kugira rero ngo tugire amajambere ya kano karere, Imana yaturemye twese tubana muri kano karere. Kugira rero ngo dutandukanwe n'ibihe, sinzi ko bizoshoboka kandi cyangwa bizokoroha, que ça soit de leur côté cyangwa de notre côté. Okay, urakoze. Wakoze kuri iki kintu cya AFC uvuga kuko Kabila asa nawe nuwa maze kugaragara kuko
yabijemo. Ese ko bavuga ngo ibyo babahora ngo ni intambara ngo mwifatikanyije sinzi nimba ari n'ibindi bihugu, ese kuri none kandi bavuga kuko bino bintu atari byo bakongomani cyangwa hari icyizere kuko bano bene wanyu hari ikintu bazumva kuko Kabila amaze kubyega n'ubundi ntabwo bari kubatuziza ko tutari abakongomani ahubwo bari kubatuziza uko dusa. No kuvuga ngo nimba bakabira bahaye baza batangiye kumenya ukuri, harimo abazi ukuri barakwirengagiza ariko bakuzi aho intambara ihayija ntabwo kiri intambara y'amoko, ni intambara y'ubutegetsi bubi. Ifo ku butegetsi bubi buvaho, ubutegetsi bwa discrimination, ubutegetsi bubohera abantu mu kuvangura, donc ifo kuvaho. Buriya batangiye gusoma ibi, urabona bakabira batangiye kuza, n'abandi banyapolitike bakomeye banemye mwilanya nabo batangiye kuza, kandi iyo mvuga nemye mwilanya ubwo ndashaka kuvuga ababembe. Niho hariya nahereye nkubwira, ni ukuvuga ngo gikote ababembe nabo hariho abahaye babona ubutegetsi bubi. Ni ukuvuga ngo uko abantu babona ibihe, uko abantu bafite ubwenge ntabwo ari inyamaswa, bamenya ko aprecier, akavuga ngo iki kintu ni cyiza, kino si cyiza. Buriya bose batangiye kuremarika faiblesse za gouvernement en place. Urakoze. Hanyuma iki kibazo nza nifuza kukibaza umuntu wese, kandi cyane abantu bari nkamwe, ko kuva kera kose kugeza kuri uno munsi Munyamurenge yagiye agabwaho intambara nk'izi ngizi, ibizazi n'ibizazi bigenda bishira, bimagwa n'intambara za hato na hato nk'izi ngizi. Ubona ubu bwoko najyari kugira ngo zino ntambara zizove ku Munyamurenge? Biragoye. Iyo mbarira ngo Munyamurenge yagiye agavugaho ibitero n'andi moko nawe bigenda biba, ntabwo ari karande bizashira. Ariko ico nje ntekereza gishobora kugira ngo cyagira ico kimarira abantu cyane, nuko haje ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ubwo iyo hari ubutegetsi buhamye bwubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, quelque soit nubwo tubanye n'andi moko, ibyo byose zogerageza kugenda bigabanuka, kuko isi twaye tujaho n'isi yayigenda irenga ibintu by'amoko, que ça soit au Rwanda cyangwa au Burundi. Urabona mu Rwanda ubu ntiyakiye umuhutu, ntiyakiye umututsi, ntiyakiye umutwa, hariho umunyarwanda. No kuvuga ngo abantu bazagenda bamenya neza kuko ibibazo by'amoko bagende babirenga. Cyangombwa nuko abaho mentalite yo kurenga, donc ibintu bishingiye ku moko, bishingiye kuri faciès, abantu bagatekereza nk'abantu b'isi yose, donc muri globalité. Urakoze. Hanyuma tugana ku musozo, reka tugaruke ku buzima bw'abaturage bari mu kambi ya Mikenge. Ese ubona bumeze gute nyuma yaho batangiye kugaruka gutura aho bari batuye? Sinkubwira ngo bumeze neza cyane, bumeze neza kuko bariho, ariko bariho nabi. Bariho nabi kuko barahishije, batwikiwe amazu yabo, bagiye batwikirwa ibisaswa, batwikiwe ibintu byari bibafitiye akamaro. No kuvuga ngo babayeho nabi kuko mu Mikenge urahazi ni ahantu hakonje, abenshi bagiye bahisha inzu, kandi iyo umuntu ahishije inzu ni ukuvuga ngo uhisha n'ibyari birimo. Umuntu yari asohoka uko ameze n'abana baje mu Minembwe, abagiye basigaza amazu twaragarutse dusanga ibintu byinshi byaragiye bisahura. Ni ukuvuga ngo que ça soit abayishije cyangwa batarayishije, bose bari mu makondisiyo agoye. Ariko nyine kubera kuko batashe kandi bagifite imirima yawo yeze, bibasha kubahesha ibyo kurya, kuko ikintu cya mbere mu buzima bw'umuntu nuko abona d'abord icarya. Uko biri kose iyo compare abatashe n'abasigaye mu Minembwe, ubona daera abakiri mu Minembwe nibo bafite ibibazo bikomeye kuruta abamaze gutaha. Ariko nyine ubuzima bafite ni ubuzima butari bwiza. Babonye ubufasha buvuye muri diaspora, babonye ubufasha butanzwe n'ama organisation humanitaire, nubwo nyine zone itari accessible, donc bizaba ari akarusho. Ababyeyi barariha kuri iri shuri ryanyu cyangwa bimeze gute? Tumaze 5, uyu ni umwaka wa 5. Organisation Mama Shuja iyobowe n'umubyeyi bita Nema Nyamadamu, niyo yafashe en charge abarimu. No kuvuga ngo abana ntibishura, voire même les uniformes. Organisation niyo baguriraga ama uniforme, organisation niyo yishura abarimu, au besoin organisation niyo yashakiraga n'abarimu uko babaho, logement, ikanabafasha no kubagaburira. Kuvuga ngo ni gratuité, nta kintu na kimwe umubyeyi atanga. Tukaba dushimiye organisation Mama Shuja, dushimiye n'uriya mubyeyi wamobilije les fonds, je ne sais pas aho ziva, ariko abana babasha kwiga. Yakoze ikintu gikomeye cyane, kandi niyo ureba n'imigire y'abana ba hano kuva batangiye depuis 5 ans, ubona hariho changement iteye ubwoba. Twageze mu Minembwe, abana barimo bidistinga mu école, bagerageza naho botekereza ko bagomba gutaha, kuko abana benshi ko barasiga imiryango bakaza mu makonje
donc gupanga mu mafamiye y'abamaze gutaha kugira ngo baccede toujours kuri iyo education déjà muzo yarakoze cyane. Reka dushimire mama Shuja natwe mu izina ry'abanyamurenge bose bari mu minembwe cyangwa se bari mu mikenke, kintu wakoze turakizirikana kandi ni cy'agaciro kanini cyane. Hanyuma mu kurangiza bwana Metre, nubuhe butumwa wagenera ukumva wese yaba ari umunyamurenge ndetse n'undi wese nimbara amoko mwabanye hano, ubona ari ubuhe butumwa wabagenera? D'abord je ndashaka kugira ubutumwa mpereza abanyamurenge. Ubutumwa bwa mbere mpereza abanyamurenge nuko umunyamurenge agomba gutekereza kuko hano ari iwacu, kandi iyo umuntu adafite iwabo ntaba afite identite. Iwabo w'umuntu bavukana na identite y'umuntu. Abanyamurenge bose bari muri diaspora, abari muri Amerika, abari za Australia, abagiye bahungira mu makade de place i Burundi, mu Bugande, muri Kenya, nabakanguriraga gutaha kuko igihugu ntabwo tuzatunga igihugu cy'imisozi kitagira abantu. Imbaraga zacu nuko abantu igihugu cyo kongera kikubakwa, abantu bagasubira bakakibamo. Jewe ndumva ubwo ari bwo butumwa bukomeye cyane nagenera umunyamurenge, nubwo hanze ari heza. Wanabimbajije mu kiganiro twakoranye mbere umbwira kuko impamvu yatumye dutekereza kugumino, nta hanze haruta imuhiri wacu. Umunyamurenge yakagombye gutaha, twese tukaba mu gihugu tugasangira n'abana bahaye bakigwamo, amaraso yabo ntaba amaraso y'imfira gusa, bagapfa kubera kuko bahaye barwanira abantu. Naho aya moko yandi tubana, ubutumwa nabahereza ni ubutumwa bwo kumenya ko tugomba kubana. Imana yaturemye twese muri kino gihugu tubana, ntabagifiteho uburenganzira kuruta abandi. Bagomba kugira umutima mwiza tukabana muri kino gihugu, bakagaruka twese tukabana, tukisanga mu butegetsi bumwe bwiza bushobora kurengera umuturage wese budashingiye ku bwoko bwiwe cyangwa tribu runaka avukamo. Nubwo butumwa nabagenera. Urakoze cyane, reka turangize tugushimira. Turagushimira ku bintu bibiri. Cya mbere nuko wafashe ya mbere kuva mu minembwe ukaza kongera gutura mu mikenke, kuko tuzi akamaro mikenke imariye kano karere k'epfo ka minembwe nyuma y'imyaka ingahe. Hanyuma